Саламатсыздарбы кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 13 октябрь 2020 жыл күнгө шейшемби Кара Суу базарындагы Омат идиш аяктар катарындамын. Сиздерге жаңы келген столовый ашкана наборлорун көрсөтөм. Фарфар көптөн бери тартып көрсөтөлө келем. Мынау тероластар, тероластар, новинки келди. Мыналар, мына бар, жаңы келди мынау. Мыналар канча, кандай кылып терип алышат, а? 35тен. Тероластар, пияласы 35 сомдон. Пиялалар 35тен экен, чай пиялалары канча? Чай пияласы 35тен. Чоң пияласы-чы? Чынысы 65. Чынысы 65, чайнеги-чы кыздар? Чайнеги. Чайнектери 190дон. Чайнектери 190дон экен. Буларды дагы айтып кет. Мына чоң комплект сатылат. Мынау турушок. 8,5 миң. Буларды терип алышпайбы? Жок, чоң комплект. 8,5 миңден, а? 8,5 миңден экен мына бардыгы. Эки чайнеги менен. Мындай майда чоң тарелкалары менен, чоң ковницалары. Капканы 8 миңден берип атабыз. 8,5 миң. Мына бар 4.800'den. Жаңы бул дагы. Жаңы бар. Жаңы келди. Мына кыздарыңыз. Буларды мына терптер аласыздар. Баларында айтып кетсең. Пияласы 38 сомдон, чынысы 88 сомдон. Чайниктери, тарелкалары. Чайниктер 190 сомдон. Чай пиялалары-чы? Чай пияласы 38 сомдон. Чайниктери? Чайниктер 190. Мыналар жаңы келиптир, а? Новинка. Новинка. Фарфара. Булар 42 сомдон пияласы. Чай пияласы 42 экен. Тарелкалары чынысы 88 сомдон, 90 сомдон башталат чынында. Тарелкалар 95тен. Авалныйда бар, ушинтип эсептеп беребиз да. Булар терилип сатылат, а? Терилип сатылат. Канчадан мына тарелкалар? Тарелкасы авалный 190дон башталат. 190да. Мына чуңкурдагы 135 сом. 130. Наркыдагы новинка? Бунасы чынысы жок мунун. Эртең эле 2 күндөн кийин. Алардын тарелкалары канча? Бар. Бутылка сенасы бирде. Сенасы бирде. Мыналар канча? Булардан азырынча. Мына менен басы бирдей болуп кетет. Мына мененби? Азыр айттыңар а басын. Мыналарчы? Ол деле басы бир азыркы менен. Азыркы менен бирдей элеби? Мыналар. Булар кымбатыраак идиштер. 135тен. 135. Чынысы 135. Чайниктер 380 сом. Чайниктери 380 сом экен. Тарелкалары 88 сомдон башталат. Баарынын размерлери бар, айтып отсоң. Кичинелери 88. Эң кичи 88 сом. Фруктовницалары? Базалары 850 сом. 850, чай пиялалары? Чай пияласы 65. 65 дейт. Булар кымбат идиштер. Айтарыңыз. 60 сомдон чай пияласы. Чай пияласы 60, чайниктери 150 сомдон. Чынысы 150, чайниктер. Тарелкалар 95 сомдон башталат. Кичинекей 95-ти. Чоңучу? Кетери 95, 100, 180, 200 ушундай айтыш кыйын эле. Муну эсептейбиз, мынанча, мына эсептеп берем. Кайсы керек болсо айтсак, ошого карап эсептеп берем. Мыналар канча? 250 сомдон. 250 сомдон экен мындай базалары. 8 сомдон. Булар 100 тарелкасы 90 сомдон башталат. Кайсы анан менен сенасы бирдей да болуп кетет. Кайсы мына мененби? Бирдей. Ушундай да сенада экөөнүн сенасы бир болот. Мынаны кымбатыраак. 155тен. Чынысы. Пияласы 65тен. Чайниктери 380ден, 430дан чайниктери. 2 кыл чайнеги бар. Овалныйда да бар. 250-260'dan. Optoy senasını айтып Тарқатқан бағыз. Тарқатқан бағары. Мына тарелкаларычы?
Kaçıncısı? 270'den 230'dan baştalar. Gidiyor. Razmerine kadar. Bular 330. 290. 290 salatницалары, 290 konfetница, salatницалары. Мына кичинекей канча? Кичинекей 230, 250 болып кетеді. Мына жакшылдардын? Ол деле сенасы бирдей. Бирдей, Калгандары сенасы почти бирдей ушу менен. 6000. Турушу 102. Мына кызыл гүлдөр менен, 6000 несі бар? Морщницасы, салатница, супницасы бар екен. Мына тарелкасы 12 болот аштабагы. Мынадан 12, мынадан 12, мына 12, мына 12. 4 кыл тарелка 12. Мына 12, мына 12. Чайнек бирөө болот. 6000 дедиңер? 6000. 6000 мынакей. Мынандай наборлары екен. Бул 5,5. 5,5 миң екен. Туруш, 5,5. Ак 4800. Терилип сатылабы же? Терилип алса болот муну. Тарелка 65. Чогуу сатылышы 4800 экен. Терилип дагы сатылат экен. Тарелкалары канча экен? Тарелка 65тен 12. Дагы бир тарелкасы бар мына жерде. Рамашка деп. 65тен. Чынылары чайпиялар 12 сомдон ба? Жок, турушу 12 болот. Данасы канча? 20 сомдон, 38 сомдон чынысы. Кена 20 сом, чынысы 38. 38. Чайнектеричи? Чайнектер 230. 230. Табактар? Бул чоң комплект ушу турушу 5000. Комплект. Комплектте 2 чайнек бар экен мында. Бул кымбат идиштер. Канча? Bir piyalası 115 сомдон. Bir çay piyalası? Bir çay piyalası. 115. Çınısı 170'den. Vazaları? Vazalar 1,5 milyon. Çoğu var. Çoğu vazası. Nereden kiçine kitleri durak. Çoğuları. Mına kiçinekeyleri kança? Vazalar. 880 som. Ona 880. Bundan çoğun daha vazası var. Anısı 1,5 milyon baştalar. 880. Kiçinekey kança? Kiçineki 650 som. 650. Ha, bunlar hep şapatmasları. Kança? 650, 750 tutuyorum. Bunlar var. 450'den baştalar. 700-800 geçiyor. Çoğunları 700-800 geçiyor. Var. Bunu 980 som. Kaç 1000 som bu? Bu nasıl? 80. Salatnisaları? Baştalar. 300. Çoğunları 350 da. 450 som. 450. Bunlar 300. Bunlar 450. 900. 900'da. 3 yapar. 200. Bunlar da şunday. Bunlar 850 som. 980 som. 1000 som. Tarelkalar 240 somdan baştalar. İçinesi? Şöyle tutuyoruz. Bundan senası kaçtı? Ушуларды сурагандar болуп атат да, балаларын жакшылап айтып койсоң. Bunun vazası 850 som. Çayneği 550 som. Piyalası 55 som. 55 som. Çınısı 140 som. Tarelkalar niye? 4 kıl tarelkası var. En küçüğüsü 145'ten baştalar. Avalnı'da 350 som. Bunanın 450 som. Buna 3 kıl razmedi var. Buna 2 kıl razmedi var. Buna o 470 somdan. Başta 470 somdan, ne? Ушулар кайсы фирманыкы? Кытайдыкы. Кытайдыкы. Идиштин баары Кытай. Кытайдыкы. Мына сары идиштер. Золотистый чекелери. Bunlar da uşu piyalası 70-75'ten baştalar. Piyalası? Barın senalar kaçta okşaşlı olup. Çoğun piyalası kança olup mu? Piyalası 75'ten. Tarelkaları? Tarelkadan bunu koy 115 som. 115. Çoğunu 115'te. Kiçinek 115. Bu kımbatırak. Buna senası birday. Bu kımbatırak. Anlanam kımbat. 115'ten baştalar kiçinek tarelkası. Çoğun tarelkası 255.
Avalniga'da 280 som. Klonitsalari qancha? Şu aşağıda 550 som, 750 som bolup ketedi. Bular janaklar men senat 150 dedi koşuran men birdey bolup bunun. Qaysilar menен birдей? Bayağı 150 som da ondan da aytып koşunlar koşuran men birdey bolup. Birдей болот, а? Bari senat var birdey bolup. Qaysilardын басында мынакей светтери бар экен. Шулардын басы менен бирдей экен. Заказ берсеңиздер жөнөтөбүз. Шу жерден алып, номерлерди описанияга калтырып кетем. Олмат Идишаяк базар катары 10-контейнер.